Nyewezova Evenyigba TV Kemedo Wezoboko Nami Gamagade Bemiako Evenyigba Sports for no ako adale miengo ke donc be egbenye efejinu adie penkeke wi asekie le efa akpefe pepla fofo adie me ke ontonya be la mosefo na o edo miegbo le fida sia fida le ga ene ple afaho otututu ta le madidimo mako na ako adale miengo ike ahnya ta nyata kayo kata na chugbeta bele Ghana duko mama ko kata ako adare miegbo kene be gamada ma agele nye amuku pago ike mi ajru enyame enyayo kata forete eyo ke hiabe mi agbame ne mi asechitu histoire mi ako kata menemi eye ne nyebe ga ofode ike mi ha mi adenu ejeruroma ike mi ako kafu mo alo kafu jesi ako dale miegbo ike mi ako mi be gbedasio ako adolami be mi ha mi adenu jeruroma ke enyame ike ne le eziaji alo adokro ne egbeto ankonyenye aset Godwin eduji kele madidimoa mi ahonya da kaucho beta du come. Okay, mi ayideji ajegome pata ela be eyi mele mi unkra ka mi ajegome cho mi afa Black Stars under 17 for camp yemele mele agome senfia fifla be mi aba nala ikenye Black Stars for coach Kasim Mingel nyama ike ne gede Ghana dukome ikele chacham ne so heavy ike bo ho efwe Andrew ike wa no ngo wa no tade ike abliho ne Black Stars for abofu ha ka scout for na we le eji ke fly fia ele upper west region dukome ike o le fly ike awo nkeke eve for na we le akpama nkeke eve for na we le akpama ta eto ike na ba ya eno ele upper west dukome egbe ha aga no egama ka eto ike gbona wa azore ngo ike agede upper east region for to hodome upper east region for to hodome ka to fa ike wonama ano Casio Technical Center le we Congo ball katanga gamaye wana ano enyama kananya ba efejinu ade apenkeke bla efofo evagba ano northern region ye gama wano ka Aliu Mahama Sports Stadium tamale gamaye wana ano le akama enyama kale 25th of this month ano Born Ahafo region Nana Koro Mesa the second pack Gama wana ano enyema Gama wana ano yenyema le Sonyani Gama wana ano ka le 26 fa ano Ohini Amayao pack 26 Ohini Amayao pack Gama wano ka nanyaba 28 Azo Ava Ashanti region Gama wa ano ka Safoline alignment astrotef gama wana aino enyema kele 29 fa ano Obuasi Secondary School yeme wana ano le akamagoji kani yebe le jinu Andre wonkeke gbanto azore ngo ika abadole western region gama waba adugula ka tefaika wana ano enye Mampobi Park gama wana ano yenye ma kele July 2nd ano Kobe's Park Takoradi gama wano kele July 4th ano Central region Sonya Breku Astrotef Sonya gama wana ano yenye ma kele Eastern region July 6th ye wano Eastern region ka Kofoedua Sports Stadium gama wano ka le July 9 ano miagbo Volta region gama wano ika Whole Sports Stadium gama wano ka wana ako awunu le Greater Accra ka Alajo Astrotef gama le Accra dukome gama wana ano enyema ka le July 5th ano Tema Sports Stadium
tema gamae wa ava awu hoblenula tananya ba elenyon ko se ke onya so ya bi ada ke ma ho we andrewa ke nanya ba ele voter region alo ele dukoyo kamayo ele obedema na no jajado wo fifla ela be le matitimo enya ni ava atu ehona ike ajrado be ha akpogomele under 17 scout for na ike ele eji ige alo ele eji imle dukome ike wa ale the next generation ike wa no Ghana for afodome ke Kasim Mingle enya americanele tadene wona afi wona le eji yim ale gbegbele to fuma mi abanya sala ka ma anososo de ngo manososo de ngo ike magada what can for no ma USA gama ma va dogola yenyama Ghana don kujia akoba kuda ikeneva ile zao titina ye niafa sina national team the Black Stars of Ghana wonya America na kopa na maduko de atata ike enye mika never do agbogbo alegbegbo ko na potofa obena ko afura ko fa adudu majro le akon ne ma over wona ava no enye ma kala agadeka fufu ike the sina national team the Black Stars of Ghana the view ko do edomana Panama duko ko fletalo no keke alabe eyi mekana ho ageva na ne kamele wagaten awo ka americana do agena mi alo americana do agede kama na mi ayanye Caleb yentri ayanya america na ko agede kama ko de edomana Panama duko ike na jurudu Ghana duko le apamagoji ka le obi mama apobe miafo aboblala Jordan Ayew enya americana de gbogbo fi aba Caleb yentri enya america ike no bado blaster for abofo hama enya americana wonu te for ike aja agbada si ade be ya de fe mtete afie le egbeji ta ma wonu kuna e kra be le the biggest stage ha ede efe nutefo wo kofia ike odo Ghana duko de eji le apamagoji ka aja eji no wogbon be aja be yo akpede we ike nutete ike na le ema yo de adogwe ike na duko godo na wapo le apamagoji miabe na sala na ne mai ole le apamanya ma kamia na tutu na ji a miaga no Black Stars for afọ kokokokoko eka ho ble wonu a over biegbe miafo he na la Carlos Cruz enya America egaden gbogbo de gbogbo fi abe ma onu kuna ekra be jirudu a eva kaka ndre kai ke egbe na efe play akonya be ajabe yo akpefu ajabe yo akpefu ala be eho bli kama yo ya menye de ko yo yi ke akpo jirudu le bobo le akpawaka bu ajabe yo akpefu kala efpe ma le enu ya yo za yo susu ike na be jurudu a yenye enu ike na su yosi yedem me be he na la le gbogbo fifi la ye le apa ma yenye ma mi atudaji a akpa be ike hoble mi ewo Panama duko alo Panama fe tonu a mi aga adogo pele England le efejinu ye fe keke bla efofo etogba ye mi anogodo pele England for abofo ha le apamagoji na le pele nwa akpa be eya yenye hoble sese ada ike na nya be amasia ma eji de le afu alo eji manya nu ike na le afu kra ala be ne be elenku de England for abofo fo nwa enye nu ike na dengo aye amayo kana le egbeji na England for abofo ha onya amayo kana dengo le apama ale gbegbe ta eji enye nu ike na le mie alo eji ma le mie fo ale gbegbe le apamagoji kaka mie fo abofo la ado le jidon fo na mi le jidon fo na mi le apamagoji le never magbafula de kai kenye Jerome Opoku yenya maikena la de gbogbo fi be la England for apofufu alo egweka yo de play England yo de jersey be qualities a wonya enu ikena bole England for abofu hama alegbegbe kaka yo ha yo mo ayi de apu alo wanamame alo apofufu wanamame ike yo adasle bodo ko be England na ko yo ji akodu ala be ai ka yo du Panama ji a defu ya de vayosi be yo aten adu England ha dukoji alo ni be yo ko dada so ha manya nu ike na egbele apamo ike akpere yo be yo apo ngoyi ta ayi ale yi de ka yo fe mpopoti no a hovli kama yo fa alo tournament ka yo fa de yo fa be yo du hovli de sia de ji amesa me ka yo ale ko ajobe yo fo bimene atile na madama dokra agere ka ha ajobe na agere edome ayi wa vlitala of keke o maten akio ta ayi abedifender na ajobe ya won tete be clean sheet alo yo na America yo more that concede agel ike le apamagoji ya pala goalkeeper hu ike anabe ya keep clean sheet enya no ike na dem
enya me kana da Jerem Opoku le gbogbo fifi la e kala wona mama Antoine Semenyo enya me kana le gbogbo fi aba England yatem adu England ji bobo yatem adu England ji bobo ta yola approve point be yatem adu England ji do enya no ikana sese ha ji da kwela yosi be yatem adu England for abofo haji enya no ikana Antoine Kokusemanyo de den gbogbo fia ya me ikanya mia fa gbogbo fola sese de ka ikamile ejido lenwa enya eno ikawo de le gbogbo le apa magoji mi banya saloka mi atu de ji ya mi anobegam de gbeta to come donc ba ho what ka for one hour ele ejim ale gbegbe ike ho blado wa ole ejim amo ole jidudu po amo ha mele de na okura ole apamagojo ka ma ako ayiji na donc ba Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos play for Portugal for apopo o no to men choi kele ba ipele Congo for apopo dia Congo onya America no dogo play kala enu wa alo le 90 minutes for Gamma that Portugal when America never for 1-1 play DR Congo for above her le akpamagoji kala I will prefer mama nyata kala for from that flight to Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos no alegbegbe ika João Neves enya America na legbegbe fia Cristiano Ronaldo your dead jesibe player as a self the motor the town ye ka won ta fa fa yi ka la fifia de ko fa wona mebe yo akpere yo omu akpere Portugal fa zuko mu ka le enya ikana João Neves va aglo akpebe amegeda meva nu menya nu ikana fifina amegeda le akpamagojo ka nyere ka ma bia de ko nyabe João Neves de na be aglo be ka ye ba de PSG fa abofo ma ika aba nkakadu ma ele ku de ka va do honta ebe ya digbo ye fe amechichi de ka America na kpon tefe no ye over the biggest stage eje na agbagba de se ebe ya de do ko afia alo ye fe nkete akofia ko lejo Neves pa nu fonu enya America never digbo Cristiano Ronaldo le apamagoji ka enu kana fodata apobe Cristiano Ronaldo gene ko nya agada etomel alo te fo de se de ka odu apobe amade no wa haji iko nenyebo tonkupa ike hofli alo le amefama nebo tonkupa ike na ogada hofli ma enya no ike na be kamatete enya no ike na fana ama yenye Andre na Messi ka na don ko bele what ka for na ma ike Andre na Messi gele egbejia enya ama ike never ko ageton ko gele edoma alo enya ma ike na do hat-trick ye fu na be hat-trick le apa magoji ka ike Cristiano Ronaldo hadere etoma amagede no mo pom be enya ama ike ade ha fa mutete akofia le egbeaji ike meva ejino no ma ike jiruru manya no ike never so Portugal fa duko sio ike dada se enya no ike ovakpo kele João Neves for no phone wa enya ma ike never phone digbo Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos be afon te wa efo le le akpa magoji ka na akpa le apology amagede enya amaike alo onya enu ike na le João Neves criticizing le akpa magoji ke o le attacking le social media alegbegbe ka le hopefully ike na le miango alo le Portugal ngore Cristiano Ronaldo atem approve point be koko nkete dalere si emachi hadekawa age is just a number kenebo vado sobieji alo de amafon tete afia ye wena zigede manya eke enya zigbato ike ya awel le the age of 40 ya nya America ada proof point le akpa magoji miebe nya salo ma azode ngo ike mana ngoyim alegbegbe ka happy renard enya America never zu Tunisia for henala ike odasle ofo henala ike ovakpo magbada da alo ai ka woduoji ika wodo aga atona wa ika okade kala nwa wonya America never das over here na lanka over tasi have we na jibe wava akho dollar asi to what ka for wona yo me ka le egbada sigbanto ika have we na corner of player wa ye nyebe no forget social media wonya America wa asle social media for enya omu ela benenya ba wala social media wonya America o ma concentrate le hopefully kana le over ngba o ma concentrate
electorate o ta no das le social media for na won le eyi po ikana le open go na be eyi eva ya wa ga tro agade social media kala wale ura no das le social media ngu ene ikana ha be we na no gbogbo na efe player o le apa magoji kala Cristiano Ronaldo fa nya mama Paul Coast America na efe teammate enya America al former teammate enya America na le gbogbo fi ba Cristiano Ronaldo is a problem for Portugal. Yeah, Pascos, FM for Yamabe, Cristiano Ronaldo, any problem na Portugal for Zuko le al Pamagoji Alebebe. Konyamanya Susuka tutu Abe Rena and sorry, Pascos call it Enya Blom le Pamagoji. Me out to the Jika, me agade, I'm a play edge. For nama akpọbẹ ẹkẹ wọta fún ọ̀nà ọ̀lẹ̀ ẹjì yìí mà club wọ̀yà ọ̀gàlẹ̀ busy alẹ́ gbẹgbẹ ọ̀lẹ̀ busy kẹ àmọ́fẹ́fẹ́ pẹ́lẹ́ ẹ̀jẹ̀jẹ̀rẹ̀ wà fún ọ̀nà ọ̀lẹ̀ tòmẹ̀ alẹ́ gbẹgbẹ kẹ máa akọ adarẹ̀ ní ẹgbà àdókìbẹ̀ former Manchester United fún ẹ̀hẹ́nàlá Amẹ́ríkà ọ̀dẹ̀ kọ́nàbẹ̀ Ruben Amorim ẹ̀yìn Amẹ́ríkà ẹgbẹ̀jẹgbẹ̀jẹ̀ náà ikẹ̀ wà akọ AC Milan fún abófo ha akọ adarẹ̀ àtàtà ikẹ̀ ike akpọla bede enu atem aje ejinaye le akpamagoji ha ta le matiti mo wa Robert Amorim enya America azu na na AC Milan for abofo ha le akpamagoji ke Atletico de Madrid wona America egbeje na fo ike wa assign Alessandro Gramado le cho le apose be abofo ha me to fo ma Atletico Madrid over Gadabe Yako so heavy Alessandro Gramado le Pamagoji Camila Agomesefia Ikanya Tata Forete be Tottenham Hotspur awanya America Lenusia no one by your ada asi agbaratepele Mason Greenwood American myself abofola niele Agomesefia nanaka our Tottenham Hotspur go let them go profia nanaka le ejiyim nenema be yawako Mason Greenwood cho myself abofohamo le Pamagoji tamenya ba Tefara alo esenyada kada onenema be Mason Greenwood agbona de Tottenham for abofo hama ola dem gbogbo be mele etefo is just a rumor mele etefo le Pamagojo como onya America never de asi agbalete pele Luis Milla le Pamagoji ta Getafe yes on heavy acho ike enye Spanish VGG ike bada asi agbalete alo enu jegbejina be wada asi agbalete pele como for abofo ha le Pamagoji ka como fia onya America o mele viflem crowd na don't give onya America no qualify get the Champions League for one me ta le matitimo wa Luis Milla avazo como for abofo ha ka awo dople says Fabregas le Pamagoji Barcelona wonya America mele egobasan fia be George Salinas in America na over shortlist ola agbalajino be so heavy ya matitimo yo ada asi agbalate to so heavy ya ka 8 minutes release plus yenya anuike na le FA contract make matitimo wa ada asi agbalate pele Pamagoji ka America na tada na transfer for na alo George Miller Salinas for assistant agbalate player yenye Barcelona for sporting director Deco yenye America na le etade na wona ya fiabe ya aho George Salinas akova Barcelona for abofo hama Camila Agomesefia fiabe Benfica wonya America na le assistant alo da asi agbalate player Gabriel Indio with the asi agbalate play le Pamagoji so heavy 17 years enya nu ikana le SA ka 4.2 million euros yenya agaika no kana Atletico club le Brazil do come le Pamagoji Camila Agomesefia be Frank Lampard yenya America agada asi agbalate play Coventry City for abo haika ano wogbo le yiyi didiade le Pamagoji nenema Camila Agomesefia yenya ma ka le yama mi agada lami yama for afome Camila Agomesefia ika oba biebe kuda over what ka for na ika ababaji le
consider the Saudi Arabia to go over no BM le akọwojika lami yama dang gbon fia be le yo nu de kai ka yo ji ko nyabe ta ya po jirudu to ba le yo fa o le banto amanya nu ka never deji fo kaka ye kanaji alo kakaji le yo sibe le yo fa o be fela ka ava va jikla Saudi Arabia to go yo nya America ne yo de yo first time yo kata yo fo na yo ade adogbe ka apo jirudu le apa magoje miebe na sara ka na don ko je fia ba ai ka what ka for na le eji ma nene mai Premier League wanya America na le do the sia the one ika miela agoma san fia ba Premier League features wanya America na ba dogo Premier League features na America na ba dogo ka Arsenal Manchester United Chelsea Manchester City play potore makaiwa ano agodo play le over banto ika wava ano agodo le Premier League for wana ome over banto de amakaiwa no agodo play ka le ngagbalaji alonu ka ma ekwa emele ekpofia ba Arsenal wanya America no wa avo Premier League no wanya America wa ko over banto le Premier League for wana ome ka fidagbe alo fidagbe ikanya ikale jinu enye fan kakabla fofo de kagba ye wonama avavaje le 8 p.m. alo ganyi tututu aye wona avavaje Arsenal the Gunners wonya America wako Coventry City de atata ka le mimidagba ovevle wayi eji ka Everton anogo don play Crystal Palace le akomogoje Nottingham Forest adogo play Leeds United Brighton Hove Albion anogo don play Aston Villa nenamare Newcastle United adogo play Liverpool for Aboda Hale akomogoje mia atudejia ka Saturday mano Hull City adogo play Manchester United ka United play FVO Michael Carrick wanya America wada atude over ntefa wajia nebe yada mia kpala bele nuka watem awo ha Swiss Town anogo don play Sunderland le akomogoje nenamare Brentford Spurs de atata Tottenham Spurs de atata Manchester City adogo play Bournemouth for abofuha kala Jodagba Fulham ano afome aho Chelsea the Blues de atata miabanya sarao tefe mi akọ nyatara ka akọ asra nye ya ka mava afiema aho egbele nyamekupe ne ke mi agade enya ogbo ike alo na mi de kade ka ajrume donc be agapotole Evenyegba TV4 ona oji for ya falaji ka wona enye Evenyegba sports le mi agbodom Tọ́pọ̀ ẹ̀sẹ̀ de kẹ́nẹ̀ la àtẹ̀m aṣíẹ̀ link ẹ̀kpẹ́ nọ̀vi o ma link ẹ̀kpẹ́ nọ̀vi o àtẹ̀m ayọ̀ nọ̀vi o hàn nọ̀vi hàn ẹ̀yọ̀ nọ̀vi adẹ bẹ́ mìà akọ miafẹ́ alo mìà tẹ́lẹ̀ Evenyegba TV yìí kẹ́ akpọ̀ wọ̀nà n'ebe gà má dẹ alo gà fọwọ́ dà mí agẹdẹ mìà gbẹ́ yìí kẹ́ mìà akọ miafẹ́ gbẹ́ dà sí o akọ adó la mi alẹ́ kíkọ́ lẹ gbọ́ wíyà na mìà nya ok ordinary hustle. Yeah, where's so? Oh, yeah, yeah, I feel my day. Oh, I feel my follow. Okay, the view. Oh, for alle ejile ojoma. Oh, I'm a many the cow. I get ejile ojom, you can try to ejile me jom, yam, my common papa attack when I'm on the polo, yes, I would over more pom, got that Evenyegba TV, a you will near pom, a gamaga sube, me actual lama 7 na. Akove now is near Evenyegba sports. Enya magro konya kudos to the guys. Okay. I'm a game of ejile okay. Mi gbo gegele wona me mi gbo gegele wona me ke mia atudeji donc be ele gapotolo Evenyegba TV for ya biology ke atem amalink ekple no view atamalink ekple no view mi le Facebook mi le TikTok YouTube mi le gama fete Instagram mi le gama fete ta atem amalink ekple no view ma link ekple no view ike be no vi na akpo wona ngogba yenye enu ike avafa na mi atu de jikpata mi agade wona me nyalo gegemde Ghana Black Stars ofa ovle ko no ofu play Panama duko akpobe kudagbe fienyi me ga we de ka
Hovlenya no ikene jagomlega we de kefe akpaji ke the national team the Black Stars of Ghana wonya amo ikonova akpo jidudu kula agedeka le 94th minute yemeye agema fafale ke Caleb yenchiri nyama ike neko agie alo abo ko de edomenami ike nena be jidudu sumiesi kenenya be elenkule ekploje akomi vale do fe efeliale ekploje aha miele England gome ma agedegbo leke na ko hovle pakpajide nuye like do we deserve the win ma bi o bango like na pobe mie jidudu ale me blog like do we deserve it me oh me deserve kuda miafa nu tefo wala bieji miafa nu tefo wala bieji do we deserve oh yeah me deserve okay me deserve and let go me jeje no nkwa no je ha to aba kwa le last week ke vai ke mi pele shoja me de global game a menye game ke anu anyi gba ga ke enye game ke eme assesen eye Ghana we need must win eye nyata fa la de tapio ko igbeji a on defie mi be nyata fo wo yi de egbeji yenele nye biembe that game they deserve winner. Maglobe yes because me kata mi jala be mi abu fofe me kata mi jala be na mi dujiwa ke mi ada draw gakele mi apa group ma na po Panama Croatia play England nye group a SSL gbagba amasa mo versus nye be Ghana isole Panama konye team ye o konye team play e ka mi atem aduji bobe gake mi play Panama game na e ko game onwa mele anyigba vado tapada o da pressure le mi ji ta na po statistics Panama to fo mi ale gbagba 60 something mi o mi le 30 something eta like ball possession Panama for gake at the end jidudu yenye enwie here after all me come here for 3 points hejo eta na biembe na they deserve winner magbo yes because o for me ale gbaga ka mi va second half la akpavele mi problem ele mebe o for me ga ka o va akpavele mi kata mi va la fo bebe ga ka jidudu a evanye mi to akpene ma ho have mi do eji okay madagoko kokia de le vanfam aka mi afa modang do wala asitro la ngale gbegbe be wado nbodo ta nanya be megale mi ekpomuwa menye mebe kwa kokia de eva ta mi le asitro la akpene mi oh okay me out to the G kale hovle mede nuka mi wo nyu ikene ko jidudu vene mi eye nuka mi wo okay me ale enu mi wo nyu le hovle me to goalkeeping side defense midfield ko ide attack okay nuka wo le po be ye mi wo nyu okay magbobe le bolo gome alo go la fa gome tija mono bolo kom ga kenya network no fu de lamta okay ke meje bolo popo goma magbona mi atobede I like the way ya fa coach information okay information ko fu le back nyata fa kama information back la o mala mona mo and one team lanku the Black Stars team ngule wonyebe wo feel le yi you feel like yeah okay. Like now I'm your ball hala they are running wakata ko na america ball am ve ozole je wa meton and that's what they did nyatapanya ejijom alegbegbe yeah makobe no hat pele mi ngo ye na webe ejidudu eva yeah goalkeeping aspect yeah magbebe nyatapanya goalkeeper so oja agba alegbegbe oja agba alegbegbe because service na Lawrence Atizigi e wole tafama nyatapanya bola le ko fu ojo to tafama the bola e kama kobe to tafama e webe injury okay ever port of yadem nyatapanya kudos to Lawrence Atizigi for service you know ka second half me ba ko nyimo ko on ka half me ba ko like changes goalkeeping aspect e ba ko Richard
Benjamin Asare ha ewo service nyatanya hair fie mi afọ de kapwa Olagoje eye wo jirala fi de World Cup then e podo mi hala nyatanya ko uja agbale me ga kem ni me ba lon kunya bem mi afọ go bla mi afọ pass show pla ni wa ne mi la bola je mi awo lamasen mi afọ la mi because ne mi lon kula Panama game Panama to fo sese ale bebe fo sese ale bebe eta mi lon ku de hema ha. Okay, ma ayiji amagede aglobe le ale keme ko fo abo le probablement alo le wonama menya no ikene de na dejifo to the blasting of the whistle eke alo jekulaku jebe o le jogoma akobe Panama yenye amekene da pressure le mieji from the start of the game o da pressure le mieji first half me for shot on target at the goal. And second half afi nyaba coach adjust na no ike nye po monu popo de ka evado ye ha menye enunyo ike na dejifu na magagbo amagade anye no ike eji adolo fo be o le abo ike mefo a to gba mi pojidu ha mi atem ayi ngo play ale kemi ko vliho ale kemi ko da abua mi manya no ika akpongo iyo nyaka tagbele. Do you agree with them? Okay, ma bronya be obe vodada ejo be mi akpo ne vodada va mi ejo be ne mi akko wodododo ne vodada va de mi kwa bi mi akko wodododo eta mko be na ofebe even within that instant na ula ko esimeka ula abugbeji eye vodada va alo ko chekpobe no ejibine adona nedo eye ovado do ye okpobe ale Panama le miafo eye wonu efe we come into the game small eye mi ha mi le podele popo me after the match anu anyi eye wo play teammate wo play technical team wo kata wanu anyi adro me eye wa ko wado nenampa vodada ma wado do ese ke wa we mi play England match mi apo vodada because last week I came pa ma dongo gbe mi afa friendly match we came for the mi kwa jam yodo ko mi right performer guys so wa o jagba gake me play gake Panama fomi no like come the ball popo goma I was like no if this how ne ale mi akọ footballer there ke le overmamela enye overade ke for the first time me bobe Ghana do kobli bola kata o support the black the support is back na po ya fa kataji the support is back amesi amala ready for the game that do nyebe na me po jidudu wa anye no ika de jila me na ye nyata fa anyo menu village ole menu village ole come mi se me be jidudu me se be amo to me lawyer student lawyer the to me ku pretotoma gake mona made bia be de group stage match kunye kemi for and negala ho bomele kepea she Ghana JC flag I was like no what is happening look at the love is still back baby hey like hello this is our first time going to World Cup the love is back the love is back and actually my brother akpona me say me go for full support the capo kaka midi must win. Even me play England baller. O mi le gama fage. Point iko make nwa pole nya iko gbe nwa. Nya tebe nya wonye be le hovle ma to gbe mi meja gbagba. Ma me sama nya be mi meja gbagba. Ka kan nu ike ne hene mi aye kunye 3 point. 3 point e ko hene mi. Aye nya be ele ko hovle nwa akpobe na no le hovle ma alo enunyu na ma ro le hovle me ike mi alo me dejese. Banto nyam yaba goalkeeping side. At the defense that pom yaba goalkeeper we can stand alo o rise to the occasion he can save me alegbepo. I in choma yaba pobe all the 2 goalkeepers la they are way to save they came to the party o gele o vlemaker te foi ko jebe no pere mi la o pere mi aba o pere mi enu aye o keep alo o avoid any kind of
let's say megbe de alo agehohola o avoid anymore atizigi kudos to him eja agbagba le gbegbe e ko odogo le me ha va po injiri dogo ha enka asare asare va to be me concede any feeble shot me concede shot adeke ike alo dangerous attack adeke me fano ake eja agbagba organize the defense and na be mi me ten alo Panama to come ten po clear chance adeke ike wa ten ado agenemi ike va ha akobe e vala we fanu wu ake ekpedem yen ta enu ike mejema gbogbo nye be to be mi me ja agbagba ha enu ike na hie na mi kunye 3 points ela be nya be hoble gbanto nye ye ma expect be mi aja agbagba. Yeah. It's a tournament. Yeah. Tajobenka and we come here where you can akpo the 3-point la yemi here and le ezala akpo the defense la is very good. Yeah, and the guy come like le coach munyabe very good. For some times now la miabe megbela edole akebama lebebe. We me pay defender gede Salisu Jiku and Ajete Opoku all the defender Mumin me mi ope amomaka ke akobe o mekliko aka aike Carlosco reservoir and we can wo do twe gban nyam ya defense or like me love I really love me like defense see come nya je bolo popogo yok me binu mi to no formation for me coach la nya tapanya back esen ye ne pom ya fam left back left back and then right koje bolo na bolo vai nya fe left is it left back left back na bolo vai kan bolo mo to nya ba ko eclair me le fu me bia ni o pere me no ba ko claro like at least come back for me no akwaka me nya je bolo pop come back for me no the pressure o da pressure like Ghana je come back for me no then that's why I will want to wato me nya to the bolo akle bolo la magbie ma no do bebe allo collect defense Ghana versus Panama nyafo de kapu no chakwa be o ya le o katara akwe coach bedo na this is what we call proper coaching. As a coach I just na dejecy weak point allo Enrique kele be proper coach it's true. No we know Ghanaians minya Ghana to because Ghana to no fifth life assuming be me play Panama game here. Isi se kemi du jifia amade kama pofu da kala bobolo molu no public amade vava coach ejemi na wale amade no okay assuming me lose this match no never me lose match godo me aponu cho and we can na be coach lose me aponu cho but there are some look what I'm trying to say and we come ejema gbonye be le footballer there are some basic things you can ejemi na catch up ejemi na le afi atudengo as a coach Ajobe na dejesi ndeka evarokulo team for a weak point and eyike hiebe a soft eyike hiebe adodogba ye ojebe na adodo afi ayi de ekio ohia akamo hio le podam me nenyabe enya henala egele abofu hadegba ajobe na dejesi for goalkeeping side eyi na wododo chum na menyola nuka awoika akwa arodo evelenya benka of defensive line na be defensive pro aten of attacking you aten attack 1000 you can score 5 goals 5 goals agbra the regional tanenya be enya he na la jebe na do for megbedu ala be matemado 3 goals e ka globe okay 3 goals la unless must score 4 goals after Abuji, but unless must score 5 goals after Abuji. Ala be nyabe yo magbemanyo. Akane be award to make be enwa akpeda nwobe at least na nyabe edu agede ka ha you can maintain that one goal. You can maintain that one goal. Ye Jordan Meji akpela ho plema first half Panama dominate game. Me tap on last minute go me do the enyo. You know in football there's something we call moment. Like we yava le football man 90 minutes for more so le 90 minutes ma nenya be ele defending like all the wofu 100-0 ayi de kale la fana moment de kale la fana nenya be e jaraba utilize that moment la e la pede wo be a overcome opponent to be wofu in terms of position hala you were able to score
That moment you can ever you were able to utilize it. Maybe opponent to be all abola for me, all abo for her. We might utilize open moment or better chances. That never a long problem one. I Panama first of all, open some chances. Open Moncopada, come to utilize. I can evanemia lenka second half. It's only one chance. I can Jordan Ayew. Jordan Ayew Bagbele. Any moment he can never. I think 80 something minutes. The last one in my Valenka 90th minute. Then we were able to utilize it. So it's all about coaching. Yeah, okay. Coach said just say and we can hear a team and we can come here make could you imagine Jerome Poku play Ajete umanya maikane nye pepo this is the first time friendly match me for play Wosa enye first time of partnership because partner like that game la akobe oja agbagba o maintain megbie until the dying minute he cover equalize me. They are on top of their game. So it's all about coaching. Number global is all about coaching. I don't know but I am not body coach Adeko. I don't remember coach okay. As a coach, I don't know Jesse and you can hear what team you can solve it. You can score 100 goals. Maybe I do 5 goals. 5 goals. So the coach Akbobenka pon and all right to be me suffer and we can be Jevenka Jududu that I can 3.5 then we'll build on this me to AKJ that never elected pade ikele me pomele mi on cause ike ele konye fambe o le aleke mi avio ko fo abo alo da abo le sogbeji ntoa to gbabo duji ha ejimele yefo mi ma tenwa pongo yi wa meje ma kadeji no be eya nyemya ba ovle banto le hovle banto a manye no ike akpobobo enu ike na yemi ko je nka 3 point ana jidefo so hell ana jidefo abofo like what to deji oya anya tefe ye akpobe kana gubble haleji ma vice president ko nya tefe nya jijo ba yeah ejijo mi okata tanene mai wo jebene no ma okay, Ojagba. Pressure make they were able to maintain like that until the last minute. Last minute you go do your final goal. Yeah, me have a break record. The youngest player ever to score score in the World Cup for the Ghana make a history. Make a history over okay, me don't keep back potola Evenyigba TV for your jika wana enye Evenyigba Sports le mi agbodo ke amaikene le pepele unyafi wona leji ma enye hose yes yele pepele unyafi wona leji mi atureji ele hoble ma semanyo aike hoble ba unu a ofu abu shabota na semanyo be enya ma ikene jagbagba wo le hoble me the pobe enya ma ikene deserve that award, a man of the match award. I deserve o ma globe yema madungo globe nyema po Macho. Oh, okay. In your network, okay. Gake come back for like sports highlights. Okay, I dominate like game on do because ne ho amo nyatakaka afine game on a lot of Ghanaians are saying that even now Antoine Semenyo like game on any like guy okay like what yes I'm a summer Susuko Daleji I got that can I give my gas of your job but of your job Jordan ha ewo etosi Jordan ha ewo etosi bandi me tunyare ngoro enyele bonyela the medibe no the Jordan le bolo mekaba oh it's true because ever contribution mega yeah one thing Ghana women see the ball mkabakaba I don't know whether you have noticed that I probably like well like come up for first half and the first half Jordan feel like no I'm not let me phone it seems like I'm not do the long meal I don't know but like passes a man you
I'm never papa as if I'm not me the call me. Oh yeah, le Biejila e general because you were dominating. Yeah. And all le duple la makoko nguse haza. Aha, ewe. Ma wo and we na makoko is is all by coaching. Actual coaching but alabe meeting defend. We're able to defend. Defend the end of the day whole blame. Oh yeah. Vado eyima. Yeah. Aha. Keep it up. Ta defend the na miafa magbie pakpaji a enye nwike na nyo nchoma alo le exama me na be nyele nuko egbie. Aha. Ta kudos to the coach. Ya kwa padada na coach ala be eja gbagba. Lenye gbonya anyamapo be yenchiri amayekene do age Caleb yenchiri nyamayeke ojebene wabota opuma man of the match. No, Ali will do like level contribution le game mela akpobe le first half, let's say is it 5 minutes or 8 minutes eko ho yellow card yeah. Kake eja wagba me nyamayeke ne von aha elegide fo keke fo 90 minutes, and at the end of the day la enya make na po make na do agenimi alo na ko jidudu na mi ta akpobe le fa mutefo wala nyi mobube ye wo jebe na hwe kake na hwe afi kake wo maybe wo le gama wo le pon wale ke mi le pon aha le nya for observation ko enyi le nyale ke le hu ha gbowe aha le gbowe de bube semanyo deserve the man of the match award menyale ko ko legbo me aije gama enya no ikenele mi akamia tureji pata mi agade mi have next game ekenya England mi po ale ke England ko fu abokole Croatia. Yeah. At the end of the game la akobe England baduji 4-2 enya mo ikene do age ve ike agene ike Croatia efele mu Hurricane do age vele wona moment no Bellingham. Yeah, Jude Bellingham ha po age Marcus Rashford. Yeah. We can do age. At the end of the day la 4-2. Enya we can je o blame. Ghana mi ha le mi afa o blame mi po jidudu kule agedeka. Na nyaba le kule England for abo fufu. Kule Ghana mi afa abo ike mi fo. Le akpavio kata o fo match de kareka. Leke ne po leke ale mi akwa gere o blame afi at least me po fa draw that never e can me to rengo. Now football la abu fufwa now is a game because now team kocho for team Galo kake jidofo la sinye with blaster even though me a game your pocho it's not going to be easy. Kake jidofo la sinye with blaster we are going to take a win or we must win this game. Seriously? Yeah, we must. But one thing, because Nemo game you know from Blaster, the senior soccer national team, the Blasters of Ghana, before against Panama, and never compare Panama and never compare England game you over play Croatia. Never game it's going to be something else. Yeah. Because England, with Panama, may struggle. Yeah. We struggle. It's not. Yeah, easy. We struggle. It's not easy. Like because England, Ghana. Because like my social media people, I'm more call Hurricane. Go do a quadra to for her ball. Yeah. No, for do they watch bad Ghana versus England. Look, Ghana, the devil oh yeah, either we must win that match or draw. So now I'll go for that, win or draw. Okay. Le ofo nupopono alo le ofe nyanua ejebe nka nenye win or draw. And nenema ojebena normal. Afi mi atan akpo alo jidefo atan no mi esi mi le ngo yige. Ala be mi menyale ke hoble mamle ava. England attack for me how aleke go jega ke mejeve. Le gbowode ale ke mi ko for the approach we use for the part. Okay, that starting lineup Akpaji, the starting 11 you can coach Sheza. Nega maintain that starting 11 alone. Now what changes are never call Jordan. Neko Jordan couple second.
Okay, le bola etibe Jordan no bench. Yeah, no bench. No. Okay, okay. I think that one will help. That is a great idea. Yeah. So America will be no Jordan Tebo. Oh, like the one he used to change in Thomas Ashanti. Oh Yeah. no, is it Thomas or Prince Odu? Yeah, I think Prince Edu. Yeah. Then Jordan, then even though allow me shorting. Yeah. Allow me shorting do gake makwe bench second half. No, Ajebe. okay. I think that one will help. Le bo we ale kokpo. Ale kokpo nyofa nyamodro le bobrofia be le yegbo approach ke alo le starting 11 ke na coaches a ko Panama game ha yekpe be afi enu atenwa demieji le England game ma ejebe coach na bench Jordan Ayew wa cover my second half no manyale ka ole bo hwade o de ka player be na bench Jordan wa fafa ma le second half America will suggest be na no etefenye nka Prince Edu enya America will suggest be na hode Jordan tefe no manyale ole miafa ya ede ta wo fe gbedasi atenga no mia bovan le Facebook atenga ko fe gbedasi adora mi le Facebook fe ya fala jike mi lena wo le akpamagoji so far so good ike me agade African countries ikene le tournament African countries ikene le tournament akobe efe ma obe mi na gbagba jenfe mi na gbagba jenfe to bobe enu mo nyon na modo mo nyon na modo dada se ple jidudu mako ke South Africa. Yeah, South Africa. Echo mo no gume kwa to be frank South Africa they were able to dominate also oja agbale game like last minute right remember no game of onya te cover second half the pressure the people. Okay, Czech Republic. For chances so o lose gata we bo ba for one like want of no meta nya fe full start. Still mega o no blow oni o wala ojilo over. Okay, me today le African teams of Akpaja Ofunucho South Africa alabe won over play Felia ike odogo play Czech Republic Banto odogo play Mexico ike oduoji 2-0 sorry 2-0 le over play Felia apobe over duoji sorry ofu that say 1-1 yeah 1-1 enye no ike no ofu le over play Felia me ka African team Felia ike adan for over Felia lo ike adan no tuma le egbeme Scotland play Morocco one no etuma Scotland play Morocco one no etuma ka le echo ike ne gbona Germany adogo play Ivory Coast Germany play Ivory Coast African team malo Germany play Ivory Coast ka Tunisia ike the next day Tunisia anogo do play Japan Tunisia over gbanto oduoji 5-1 over gbanto oduoji 5-1 ka Ivory Coast eduji 1-0 yeah edu ikodoji 1-0 no make nanyome mvadogo Egypt ano ha adogo play New Zealand aleke na po gbanto mako Morocco ole efugegbe leke na po hovno le Morocco fa hovle gbanto la o po dada se play Brazil o fa hovle evela ike one or two megbe play Scotland fa abofu ha leke na po de bube Morocco aten akpo jifle Morocco now African countries Morocco nye country kele ababa jam ale gbegbe ne ko fa abofu fa o fa gbagba jale gbegbe jidudu me anyo to ga ka play Scotland right man no easy ga ka full support Morocco me akojidudu akove. Okay, Morocco supporting the akojidudu akove. Okay, amevelia Ivory Coast wonya me kan obodo play Germany for abofo ale Ivory Coast for obodo banto ono odu Ecuador 1-0 Amad Diallo yenya me kan do age na Ivory Coast afi okodu Ecuador do koje ale kan po no Germany Ivory Coast the bube ano easy na Ivory Coast man no easy na Ivory Coast window makpo Ivory Coast last AFCON for host the winning last 2 years yeah because it's not the same as they are today but
Ivory Coast no one ten because African countries are being here about this time around me I call trophy I cover Okay. Ghana trophy I cover the Ivory Coast I'm going no woman no do so far so good la le group stage of the African country so far Ghana second le Yeah. group Ivory Coast le Ivory Coast now second, I think. yeah, Ivory Coast. Ivory Coast. I think Ivory Coast now the second. You know, Okay, I will confirm. Yeah, L second. Germany the first. yeah, Ivory Coast Uh-huh. the second. Yeah. Magrika, South Africa go have the length to go back to Yeah. your country. It's your country, you see. All the last. I think 2 point minus 2 goals. Yellow. No, 1 point. Well, yeah. 1 point Is it minus 1 point? 2. Yeah, Yeah, 1 1 point minus yeah, 2 minus goals. 2 goals. Uh-huh. Yeah. Yellow. See, all last goal. We are groups over group. Yeah. Male female. Yeah. Yeah. So the rest of the African countries are not that, but I think so far so good. Ghana, Ivory Coast, and then who again? I think we are the we will second. Yeah, so Tola enka Tunisia onye America Nova Duoji 5-1 le akpama. Yeah, o Duoji 5-1 le akpama. Ta nyemenya okay, Sweden Duoji 5-1. Okay. Ta on wa dogo play Japan. Japan la le ofo play gbanto a ofo 2-2 play Netherlands. Ta de bube Tunisia wanya make na a bounce back. Donc be ovanya ofo henala American no wonu afi ofo 5-1 na onye ike overhaul have it win ya overhaul. Ta de bube le henala ye ikono ho de atin akpolong be wa akpo ngo yile hovliema. Yeah, edge of the last 2 years, Ivory Coast are the same thing. Yeah. African Cup, yeah. When you over coach, the one they were Over, yeah. That me over amada fe wo do kono. Okay, okay. We me yo. That hema me fie be actually wa me. What do we know doing after I think I take over those people. I cannot jagba, but that's the few things I will say. Okay. It, yeah. Okay. Mia I Mapo African team. Okay. DR Congo Adogo play Colombia. Meku magbona akofete kwa ablanu zreka. Yes, mkarbe le African teams of Akpajia. DR Congo anogo don play Colombia no make Algeria Adogo play Jordan, Senegal Adogo play Norway. Ko de kale ko Africa team de kale ayo mene afunu chungu. Senegal Norway. Senegal mo they actually will Agbagba them over first match. I think they lose. Yeah, they lose. They lose 3-1 against France. Against France. Their second open Norway. Norway. So Norway Eduji. Norway Eduji Valle. Yeah. Then Senegal must be very careful. Yeah. Yeah. Because